kita ada lawan General Classification, kita ada lawan Raja Pecut, the Point Classification, dan Raja Bukit, the what they call it, the KOM point, the finally is the youngest classification, which is sama dengan GC, cuma dia bawah 23 tahun. Okay, what is GC? GC is mean General Classification. Sesiapa yang pakai masa yang paling pendek untuk menghabiskan the whole race, dia akan pakai GC ni. Biasanya kuning. So of course ada different punya race, dia ada pakai di lain-lain lah. Macam Giro Italia dia pakai pink color. So kalau itu Volta Espanya, jelajah Spanyol, dia pakai warna merah. So kalau next one is the Point Classification. Point Classification tu apa pula? Okay, orang cakap Raja Pecut. Okay, Raja Pecut, game Raja Pecut ni, dia bukan sahaja lawan siapa first sampai tu. Dia akan lawan setiap stage tu 200 kilo. Dalam setiap 50 kilo ke 40 kilo, 60 ke 100 kilo, dia ada satu sprinting point. Sprinter akan pergi melawan pecut untuk dapat markah. It's a race within a race. Kalau you win a stage, you get point is even higher. Bonus point, it's a lot higher bonus point. Kalau untuk GC pula ada bonus time sebab dia lawan masa kan. Dalam stage race ni, contohnya 10 dalam Tour de France dia ada 21 stage. Dia bukan semua stage is flat. So ada certain stage is mendata, satu stage yang betul-betul climbing, ada stage yang rolling, naik turun. Setiap stage tu is up for the grab untuk sesiapa nak pergi menang lah. So biasanya Raja Pecut ni dia akan aim for the flat stage lah. Dia takkan semua flat, dia akan mungkin ada 5 ke 6 flat stage gitu. Raja Pecut punya typical color warna hijau. Dia depends juga kepada setiap race. Giro Italia dia warna Ciclamino, maksudnya warna purple. Finally is Raja Bukit. Raja Bukit is also known as the King of the Mountain. Nama pun King of the Mountain. Mana dia nak lawan? Lawan bukit. Siapa yang sampai puncak gunung tu, dia akan dapat satu point yang tinggi lah. Macam tu. So again, it's a race within a race. So dalam race ni, dia juga ada categorized climb dia. Maksudnya dia kategori 1, dia ada horse category which is the highest, HC, kategori 1, kategori 2, kategori 3. Seperti Genting Highland kat Malaysia. Itulah sebab kenapa Litua Langkawi kat Malaysia sangat popular di merata dunia, sebab kita ada HC climb. Bangga tak? It's one of the hardest climb in the Asia, ya. So itulah nama HC. Anda boleh imagine lah, naik bukit, bukan bukit, gunung Genting Highland ni pakai kaki, pakai kereta pun nak mati baik. Ni biasanya polka dot. Polka dotnya maksudnya apa? Dia ada bintik merah dengan putih, dengan background. Setiap jersey ni dia ada sponsor dia sendiri. So pada tahun the first one, polka dot punya sponsor satu brand panggil Chocolate Cold Paint. Dia punya jersey tu nampak macam menarik. Dia pakai polka dot lah. So sebab dia boleh nampak lah memang lain daripada yang lain. Semenjak hari tu dah lebih daripada 100 tahun, KOM ataupun Raja Bukit dah jadi satu tradisi. Sebenarnya it's a tradisi. Kategori last pula ialah Young Rider Classification. Nama pun Young Rider Classification untuk orang muda. So semuda berapa tahun? Umur bawah 26. Cara pengiraan dia sama seperti iaitu General Classification. Cumanya ini khas untuk kategori rider bawah 26 tahun. Antara empat yang ni, yang mana yang dia punya highest achievement, yang everybody tengah fight tu, General Classification. Anda boleh fikirkannya, untuk menang General Classification ni, anda bukan saja perlu kat depan selalu. You need to finish the stage at the climb. You had to finish the stage on the flat, and also ITT untuk individual time trial. You have to be good in every single thing dan consistent. Maksudnya anda kena selalu kat depan. Kalau anda one day have a very bad day, you drop kat belakang, will you lose your jersey? Yes. You kena sangat consistent. You tak boleh slack. Sehari je kau slack ya, kau kena drop kan. Bye-bye lah kau punya campaign tu. So this is why the hardest test of the Tour de France ialah yellow jersey ataupun kita panggil General Classification. So itu sebab sesiapa yang menang yellow jersey ataupun General Classification is the overall winner. Kita ada Tour de France, satu menit Tour Langkawi. Tour de France lah, dia ada 21 hari. So dia setiap hari tu dia ada rider yang khas
akan target tu. Contohnya dalam satu team, dia ada dalam 11 orang. Dia bukan semua pun bagi target GC tu. Dia ada satu captain lah biasanya. Captain yang orang kata leader lah yang bagi target. So the rest tu dia akan support dia. Ya, yang supporter ni kita nama dia orang panggil domestic. Pekerja. Ya, labor, work for them. So they serve them as a servant. Serve the leader. Apa kerja dia? Untuk halang angin. Dia lindungkan leader dia. Contohnya sprinter kan. Sprinter dia require a lot of effort, right? Kalau dia kayuh seorang all the time, break away, dia akan pakai tenaga yang banyak. Kalau dia ada satu kumpulan kawan dia kat depan dia, tolong orang cakap break the air drag untuk dia, he will save as much energy as 30 to 50%. Kenapa anda selalu nampak certain stage, for example kat macam flat stage, akan nampak satu dia punya geng ni tarik dia, satu buka, lepas tu satu lagi buka, sebab itulah kerja domestik. Untuk dia punya leader, captain dia tu, yang the best rider tu, untuk pecut for the last, untuk save the energy and blast the energy at the end of the 300 meter. Itulah kerja domestik. Fun fact, sebab gaji untuk domestik sebenarnya lagi tinggi kadang-kala, lagi tinggi daripada sprinter contohnya. Dia macam bola. Kalau anda ialah striker, you will forever famous. Kalau kau dah famous, kau boleh dapat sponsor daripada Nike apa semua sekian-sekian lah. Maka gaji anda lagi tinggi lah from variables or source. But as for defender, mana kita kenal defender siapa tu? So who are the defender in the domestic? This is in the cycling. This the domestic lah. So pekerja ni dia punya gaji kadang-kadang lagi tinggi daripada a good domestic is very hard to find. Which is a good worker. Bukan semua sanggup mengorbankan impian sendiri untuk orang lain. Maka dia rewardkan dengan gaji yang tinggi dalam the team. Setiap hari dia lain-lain kan. So some stage is flat, some stage is climbing, some stage is rolling kan. So dia setiap orang ada chance dia. Ya, setiap orang ada chance dia untuk menang. So kalau flat stage untuk climbing, untuk sprinter lah. Kalau climbing tu mungkin GC rider dia tu, ataupun the domestic lah untuk dapat. Atau rolling, ada setengah rolling punya dia naik turun. Dia ada setengah kita panggil rider panggil the breakaway specialist. Dia mampu kayuh seorang ke depan tanpa orang bantu dia, boleh lama je. Itu panggil breakaway specialist. So breakaway specialist will normally target the stage yang orang cakap rolling, macam tu. Dan finally satu stage lagi panggil ITT, yang pakai time trial bike, yang orang pakai kayu gini tu, yang in MotoGP atau Formula 1 time attack lah. Dia kasih you satu course mungkin dalam 30 kilo ke 10 kilo ke, depends. Siapa yang paling cepat habiskan, dia menang. So setengah rider they are very good at that. So you imagine berbalik pada GC, you have to be so good in every single discipline. Only you can deserve to be the GC overall winner.